Borjan BJP a candidate Surjorong Paraphan ASDC Youth Front Klembangpo Lipson Kropen Sodak Kapen Rempon. Umla Peres Diam Patchua Klamalong Avijit Kropan Karchopen Rat Amai Pi Kapaman Pon. Karbenglong Autonomous Council election Jut Koklo Tangpe JCCPFN Puthot Kachesong Pangtang Pontupo. BJP candidate Rajuti Sokor Country Constituency along Prek Jamade Malong BJP Asahem Kapupon. Nizang Karbianglong Hamren Langsomipi Assamese LP School along Community Festival Kapaman Pon. Kardong Pinianekang sama betalong peneli thari munusingti non betang ton pen arjuponik tha. Karbianglong la pen Nagaland adui ahoyalong Borjan BJP candidate Surjorong Phar election ka campaign dam ahot Naga tumaphan longlea patan nang pipopo lamcha kachachak kang aputhak ASDC Youth Front Klembangpo Lipson Kropen Sodak Pen Kapen Rempon. Karbianglong pen Nagaland adui ahoy along non hedjong Nagaland kitai along Karbianglong along le along Aron Repen Naga tum kedo thip ajoine pen BJP government atum jase mepet Karbianglong Autonomous Council CM Toleram Ronghang Assam CM Dr. Himanto Biswa Sharma atum eviction alam toy pelo. Lasong ateng pen si eviction stamik tempon lo Sramik ke manghudam meme abang ki kedam tang eviction asai kedeng konta BJP government pen puthot non Borjan pen IMAC candidate Surjorong Phar BJP pen Sermi Surjorong Harabang ke kedam tang aruni phaim koira phorni Naga atum along election ke campaign dam ahut official patana ponpo nili MAC election hai pondet lope lapet we from ke thadam antang nang cerap dun po pusi election ka campaign dam aphan made election ka campaign dam hot election ka chepai pon ji aphan ke campaign dam along Naga atum aphan lamchak kipikang thu kata Surjorong Phar amethang Facebook page along si a video post pon si Karbianglong arat aphan palang prong si pamang prong bangso ko tak ASDC Youth Front pen ke Surjorong Phar aphan so dak pen ken pon lo atheke alang li hide lo tang te alang li ke diopani kalite dipusi do kokji alang li ke Borjan asor kalipusi ASDC Youth Front Klembangpo Lipson Pro aning ke pong paklang pon Rajipong ke report Karbi Daily News কৈছে আপুনি কৈছে তো হেতু মাটিটো আপুনি এখন কষ্ট কৰি কিনে দুখ কৰি না কিনা মাটি আৰু হেতু ইনক্ৰছ নহয় আমি বি হেতু হৈছে খালি একটা কথা হেতু আপুনি খান কৰিব লাগে হেতু না অফিচিয়েল ডকুমেণ্টটো বনাই কেনা থাকিব লাগে কিন্তু কিনা হেতু আমি হেতু দেখাটো আপনি এখানে হাতে পতা আছে বলে কি ডুপ্লিকেট কৰি না কৈ আছে তো এতিয়াতো কি হৈছে না আপুনি একটা ভি ফর্ম কৈ না আছে আমাৰ সামনে ফর্ম 5 কিন্তু ফিল আপ কৰি না অরিজিনাল ডকুমেন্ট উলাই কেনা থাকিলে আপোনালোকে তো আপোনাৰ মাটি হয় কোনো বি ইলেকশন কৰিব নপাৰিব আৰু নকৰিব হেতুটো হা হলে বি এটো গভর্নমেন্ট লাগা মাটিতে কোনবা অফিসার কারাপ কৰি কেনা পয়সা লৈ কেনা ফেক ডকুমেন্ট বনাই কেনা আপুনি খান দিকেনা যাইছে তো হেতুলে অফিসিয়াল রেকর্ডে তাতে গভর্নমেন্ট লাগা মাটি কৈ কেনা থাকে হেতু হলে গভর্নমেন্ট লাগা মাটি হেতুটো ইলেকশন হ'ব হেতু গভর্নমেন্ট লাগা পুলিশ হলে বি হেতু বি সলিউশন আছে আপুনি খান হেতু বি ঠিক আছে তাত এটো ফেক ডকুমেন্ট কৰি কেনা কথাটো পাইছে এটা অরিজিনাল ডকুমেন্ট কৰি কেনা কৰিব কলে আপুনি খান অফিচিয়ালি এটা এটো না লিখি কেনা মণ্ডল হেতু এসকে আনি কেনা হেতু সার্ভে কৰি কেনা দিব লাগে সার্ভে কৰাৰ পিছতে মই কোৱাটো ফর্ম 5 এটো বি ফর্ম কৈ কেনা আছে আমাৰ বি ফর্ম হেতু ফিল আপ কৰি কেনা এপ্লাই কৰিব লাগে হেতু এপ্লাই কৰি কেনা হলে তো আপুনি পাই যাব হেতু আপোনালোকে মাটি তো ইলিগেল ইনক্রসার কে ইলেকশন কৰিলে আপুনি হামি সাপোর্ট কৰিব লাগে এটা কথা কিন্তু হলে বি আপোনাৰ এখন একদম নিজৰ মাটি আছে বলে হেতুটো ইলেকশন নকৰিব পটা বি পাব আৰু আপুনি খান কাৰ্বিআংলং লাগা মানুহ হয় কাৰ্বিআংলং নাগা হয় কিন্তু আপুনি খান বি হেতু জানিবলৈ হলে বি আপুনি ক'ব নোৱাৰিব আমি নাগা হয়
সেইটো আমি বহিছে সেইকাৰণে সেইটো নাগালেণ্ড সেইটো আপুনি ইমান নকব হা সেইটো ক'লে আমি বেয়া পাব হা তো সেইটোৱে মই লগা কথা আছে আপোনালোকে মাটি হয় আপোনালোকে বহি থাকিবি আমি এইটো পাতা যি আছে সেইটো আমি দিব তথাপি ইলিগেল ক'ত এইটো ফৰেষ্ট লগা মাটি হেৰি ইম্প'জ কৰিছে সেইটো গভৰ্ণমেণ্ট লগা মাটি কৰিছে ক'লেতো এইটো গভৰ্ণমেণ্ট লগা পাৰ্ট কৰিব সেইটোতো এইটো গভৰ্ণমেণ্ট আছাম গভৰ্ণমেণ্ট লগা পলিচি লেণ্ড এলিমিনেশ্যন এক্টৰ সেইটো ৰুল আছে না তাইখন লগত হেৰি আছে তো আমি এখন আপোনালোকে ইঞ্চুৰেঞ্চ সেইটো দিছে আপুনি য'ত বহিছে সেইটো আপুনি মাটি হয় আপুনি কৈছে এইটো 30-40 ইয়াৰ্ছ এইটো ছাৰ্ভিচ কৰি কিনে যি পাইছে সেইটোৰ পৰা কেপিটেল পৰা কিনিছে কিনি কিনে ঘৰ বনাইছে আৰু সেইটো ঘৰ ইলিগেল কৰি কিনে ফটকে নটিচ দি কিনে ভাঙিলে সেইটো মন বি ক্ৰেছ ঘৰ বি ক্ৰেছ চব সেইটো না ক'ত যাব কি যাব সেইটো যুগটো আমি বি জানে তো সেইটোৱে হয় আপুনি জানে সেইটো মই সেইটো ইচ্ছন নিছে য'ত ইলিগেল এনক্ৰচমেণ্ট হ'ব হৈ আছে তাতে ইলেকশ্যন কৰিব সেইটো আপুনি ভালকে ছাপোৰ্ট কৰিবি য'ত নিজৰ মাটি লগা আছে তাত ইলেকশ্যন দি নহ'ব গভৰ্ণমেণ্ট লগা ডকুমেণ্ট একদম ঠিক ঠাক কৰি কিনে ৰাখিব পাতাটো আপোনালোকে মাতি সেইটো কাৰ্বি লগা মাতি আপুনি বি কাৰ্বি হয় সেইটো মই সেইটোৱে ক'ব আছে এইটো নাগালেণ্ডে বি আছে না তো সেইটো এটা আছে অপিনিয়নটো তো সেইটো ইলেকশ্যন লগা কথা আপুনি কৈছে মই বি কৈছে aktif pialang tu ialah perhino je. Patu bidik sorong harapan alang li election campaign dam lo alang li Nagaland border alang li election campaign dam lo Nagaland bang kutore kamai dam lo alang li Nagaland ke bang Nagaland bang di papang ni food ajo ini pensi alang li long ni patang naklai mi po lapeng ke nali tu non kido bang ke nukli along le pata apa nali tu before jauh berangkat mon le hai lo pode nang cerah pun people namai Facebook bukan ke la suban apa tak makai ni tu ESC form na makai alang ni cidon le ke kel alam lo lapang ke alang li sojorong phal lo kel alam ni candidate ko yani pamheta ni li tani lo local candidate kali acha local candidate kali ko this ani ni tu to borjan apa makai ni tu kido an a borjan ta alang han welcome pilo de boy phise tame alang ni la pusong kanije Icok cedai longde kacular ko mempe nama si borjan abjipi yung ano ba kani oilan nilitum jong nami nilitum piniani longde timu menekan krepo konsilan caliget an nilitum borjan ke development akam ke nilitum tuyeng bajer nilitum family anta nilitum borjan akisun nilitum borjan asor nilitum carja metuni versi borjan akisun sorjurang kana karja pun dulu mah borjan awal apa ada kata nili lasuba ke nili kecekanam kantu kecepalu kantu lasi alang li nonda alang li phan nili jungjung personal kai tek ulam kai nili kali bo phisa tami alang li deopani constituency along musidami alang li ahem arit abangke ba khai adibasi na chikti yang desi alang li borjan ke bang bangke labangke nili tum chikro dun ji ma difuka dui nili tum deopani itu borjan so nili tum himi yang re ko ki tu ali phan chotlu no pegima usini mata danji lalu nasi alang ni song amuni ke nilitung borjan arat alo ke election amen pen naga tumhan gut ajone pen la longne kota kacula ko bangke nilitung arjunong le pina men tune pen madule election citan stambi nilitung eglong le pina nasi nilitung ESC format so dapen penren orang liha nasi nilitung kamadha bangke nota ilitung langdame duduk koloni khan bosti itu Meghalaya give and take policy Assam Sarkar pen Langayam itu entire state border entire district border itu non pinian yanta amiti yanta mermila si alangli son alangli UPDS da signatory alangli lo haraka tante alangli kamatha ajakong abdeluma 10,434 square kilometer karbirong along leke alami Dr. Tulira Nonghang konsul do bonghu sami alami tuyeng batir ta kar bingong le pakono le alami kai kita njikko abeng chuno la basolong leke la saraya
kecil tuara MOS atuar kusini jongdali BJP Kongres punalo ni tegongle pinyanita aposi borjan BJP tun pinyani Kongres tun pinyani alangli local candidate kalijar pole kusonsi tumhan mo haja se tami nakilang teko ubangsi alangli tu same diklaim bangke alangli tu to ha tu kalau mat sumana di dalu cile kun linglang do abangsi ni pendren do alangli kuansi diopani hospilo alangli development akam diklaim do labang ni lim teklong dak cicap dak kan alam di nomor lasi non la buson abang tu ahem arif kabe pin borjan angkang along amuni jom se pinyani so man thut pen alang hajat pulu kante ni tu borjana ra imejang re ekop tiki atun kumba kono ni tu ka chokhan ko ala la puson kan ilong no bangki nili tu as a CU content lo alang lipan prabjin pen MP la pen MLA ban chung rilo prabjin pen police arrest nani usi nili damji alang man jong damlo la chok takalisi alang li ban ni ki yong dam kan tu bangke la pohelo hopet mate promotion be ASDC apansi pa thainan ko pahainan ko alang hello local candidate ke bangsi borjan ara ratun angkang pi aku magal so sinje tutu ini tu hello ni hopet dalam ke boy phir tame sororo pha community dak borjana so kali pinsi alang patoi tesi claim boring debt bo bangke labang alang konsil pha pat asam sarkar man lang noti labang so akam ke alang sororo pha tak clear respect pi wo phis tame pinyani guri pa tani nagale me kema naga no ha longli ka chula bange nilim lake nilim chigon le thi lake dalo ni tu athi pi lange jomle langu kudu manja chile ka tuar ke lake ko layan chile tuar ke lake BJP sarkar le pikali Kongres sarkar le kiri and lake UPS tu MOS atua lagi usini apa ko khai ke dam tuana pini sajana da undoi ni la pucata kali ini tu hidupi boyar kan mentiso kututi di mapu kecil yang tuara ini tu pini kali kita ambil kesuria bilang la coba kali hidupi bajar kan hidupi boyar kan calakan hat nanti buk kita ambil tuara sajala ta Indonesia ini tu lah hello boyar kan nala kasih dulu teklong kan ini tu dia beli pan ini curi rio alam ban polis arrest dek ko sini Cintong hawar arlo BJP pen MSC election kacepati dunji abang pu awejit kroaphan ingtum arne ponsi umlafer stadium along rat amai pi paman pon Carbing long Autonomous Council election nate bokbo majok pini aruni phaing kora troksi arni umlafer pachu aklam auditorium khola long Cintong constituency a candidate awejit kroaphan kangthum karne la pen vote kerek amai patopon Pini bangso amai long alhisar po aman pen tuliram rong hang MP Horen Singh be Cintong abarin MSC Prodip rong pi la pen BJP claim bang pubang priatum ans tami setong dununti la pen pini bangso amai long setami non kewang ji Carbing long Autonomous Council election mate Cintong MSC kilik BJP pen kacepati dunji abang pu awejit kro aphan pidong arjan along vote kipi pen kapai pon ji aphan setami bidi sore la pen cetan cimumpon Mailang tuliram rong hang lam theke jai pon ateng kenon kebang jibang pukilik juddet aphilo polotang te amla pher a war alang thong nok be lapen durga mata akum lim dipon po lapen mailang awajit kroahin pen stame non kebang jibang pukilik along vote kipi pen kache pai pon jiapan penang an rd dot alam the jai pon lason sepini ong dung BJP ke kroy arada tum tami mailang setong dun ti nong kamu kampen umson be report Karbidele news Cintong konsensi ke nili 115 village do arong det si rong pharu sira rong grip ho arong do la sorong pen nili assessment ke ela tengte la pen nili team la so team nang la so dak nang to ya teng pen pulong te la so team work la so report ateng pen pulong te la so report ateng pen pulong te dake ang tona local committee ta polling station ta BJP se highlight ji elong ta be ethe lada ka tum ke ajal ding kulit kan lok war pen chenglok kiduna lang pen chenglok school pen chenglok anda ka siksak do la si yong si government along ke do along yong si litum cheradun de pulong te la harawai sa talong le pininda ki thuduna tuman dame congress tame da banke government hok ta be delhi dispute government ave pulong te inurve nang hai link pike da ke thangta wan thek the
lapen ke independent atum do la independent tum ta me dake alang tum thangna ta pitekte la sopot chini si ke ongdung arat tum ke Karbi Anglong arat tum ta non ke munthi paka lapen ke Karbi Anglong arat tum ta me atokon no ta me ka buji tum do la so ka buji ka patha ka panchik a joine si pini jada election ta me Karbi Anglong bilo pulong te la ke BJP si highway si theklong par ke ongdung a vut sikata ke longlong lapen tim Karbi Anglong ke opposition tum pangrum et tami MP election assembly election parliament election lapen assembly election ta nangun te la long clear consensus ta assembly election ta dia Karbi Anglong 26 consensus ta 26 consensus ta hai ji mo lagi na nili ke election ho nili CM ar pu denglo pu pen ke nili consensus ke election ho campaign pepin lang nili ke odang nili worker sumsi bang kam klem lapen ke alang tum petmen se kam klem lapen ke alang nili homosti tumara tum chini je kiduk kisum ho tame lapen ke daga development ke man tame nili se klem bom pu chini si lang tum tame lapen hola congress tum da chini si pini congress SDC si PML independent da chi we lap ason da se Karbi Anglong atokan no tame non ke chini je BJP sarkar si bang beklang BJP government ke to si monsam dolo plong de munitum ka ching thura sayang denga dolo dake party dhorom chi pu pepin si penana sayang dengke kam klem nam long peka consensus ta lai da chini pini monsam ke to ajoine ke ma party lo BJP party ma government ke to holo BJP government ke to lai matha par siksi pini ratam ta ke ongdung ratam ta pini BJP panse hirjumi pi pan ke স্যার চিন্থং সমষ্টিত উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো প্ৰথম কৰিবলৈ ইয়াত প্ৰথমটো ইছ্যু আছে ৰাস্তা পদূলি এইটো বৰ অৱস্থা বেয়া আছে এইটো আমাৰ মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া 30 তাৰিখ ইয়াত আহি আছে বীৰসিংকি নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ কৰিব তেতিয়া তেখেতে ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু লগতে ইয়াত ইণ্টাৰষ্টেট বৰ্ডাৰ যাতে পাৰ্লিমেণ্ট সলিউশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমি আউটপোষ্ট আৰু থানা ইয়াত বহাব লাগিব যাতে সেই সমস্যাতে যে স্থায়ী সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে স্থায়ী যাতে সলিউশ্যন হয় মানে পাৰ্লিমেণ্ট সলিউশ্যন হয় তাৰ কাৰণে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া এইটো চেষ্টা কৰি আছে আৰু নিৰ্বাচনৰ পিছত এইটো হৈ যাব Pilini phaing kora troxy arni JCCPA atum Karbi Anglong Autonomous Council election ki jutlo polotang te puthot ingtang kring pan kache songpon thu padoji posi JCCPA atum pherangkia mai ke phapon pherangkia mai long joint coordinator committee for protection of autonomy mate JCCPA asong kopia potsi keseng ponnang kokma Kopi afan si keseng ma koson si hemprek afan kacesong asong atum kidoan fan kapangrum pon thekjima koson se 6 schedule ateng pen autonomy power mate jakong kacarai komber thekjima pupen si JCCPA asong amhang pathek pon lapen labang swasong ke election ki thor jipu afan kali lasi non e phong ke puthot kapaching thor pon thujipu ko an no ne kabot ipon dolostame chuno ne deblo Amethang aparti aphan ani kacepathe ajok nilitum JCCPA asong pen kapangrumpon unedalo seta menon Karbi Anglong Autonomous Council kilik mate MAC anghoi kilik along nilitum ke koma asong si hemprek aphan karjapma lapen inut banghini independent pen karjap dun atum hemprek lapen khai longri kacerai kom amen penon election kithur dun atum aphan si election ahut cerap dun thek chot poposi JCCPA asong atum pen pini DPCKA asai hem along pherangki amai ahut ningjepon pherangki amai long JCCPA asong kachepang tangpon asong japo khorsing peron saising rongpi rabendra rongpi atum pen si pherangki amai patopon Dipu pen Rajiv Rongpi report Karbi Daily News is a means to intensify the ongoing long-standing autonomous state demand movement. Further, in the KAAC General Election 2022, the JCCPA extends its moral support to the pro-unification and pro-autonomy candidates and parties. Siempre que son cachizón, antes de que pantan de pansin de que se mata cuando
lapen election along sitame monanti election along sitame dak chingrum pet pen pro autonomy doan pro identification kachingrum mabang kujuman bangke program event pen isi common forum domestic election chedan pen si Alliance and meaningful seat sharing was the only right way to contest the KAAC's general election 2022. Because of the adamant and ambitious political aspirants, the endeavor failed. The autonomy conferred upon the KAC has seriously been undermining gradually. Irreparable socio-economic and political damages are looming large. janoi ruli no ansia sabso advantage ke ruli to chi to ko si mathada nasi ini tum non la sokor bang ke sabso matha ko paisa lam thebang sidame जैसे सीपीए पेन itu kaceso ambali tu jitu kapangru je pro autonomia Indigenous ethnic groups themselves had to ensure protection of autonomy and to secure their future by judiciously casting their votes in favor of pro-autonomy and pro-unification candidates. Nijang Karbi Anglong Hamren Langso Mepi Assamese LP School along Community Festival Kapaman Pon. Nijang Karbi Anglong Hamren Langso Mepi Assamese LP School along Community Festival Padupon Bangso along Alisar Po Amana Peng Pen Kactong Dun Lake KSA Presentawing T Secretary Lapen Timothy Rong P President KSA Hamren Lapen Penang Anat Han Bangatum Chitong Dun T Pini Bangso Community Festival ke Padupon Laki jasemet pet inglong aso atum kacharli ahin ke papihub ajoksi bangso awareness asai klempon nang kok lopota pasini pon apen osomar atum aphan lapen school along setame api apo atum kacalang dunangji akenang sotto ese osomar atum aphan hempen school toidun po laan chotke chokche pusi mailong than pon nasi non pen ke matha pa menang po pusi kaduk kawe osomar lok kacharli dun bom api apo atum aphan than pasini tekang Lapen osomar atau maphan ikan kilo lapen kapatu ahin sedami ason asai sedami deng ponsi mesen pen bangso community festival pajut pon hamren pen bijaram ingleng report Karbi Daily News. SSA West Karbi Anglong tum pense chopatir pipon lo amasi la bangsa alamati pia bangke education for all mane rong atokan nualong la community participation mate SMC member pen parents guardian tum labang solong kachera abdun chachitudun pen an se school along kacharli hin kapachi hung lasan narasi student punon atum stamela dak pu kapachitu la hai hoya pansel bang so a community festival bangke jesemet bipon lo la pen la daga bangke kopini cultural event du sports la hai hoi du la selai hoi osomar tum hansta me pu kirung pon la son taxi jongsi akhai ka prek du pute akhai ka prek pen tala dak cultural troops mate pu pini ni mithang a culture la bang so a kikan kilun bustame chope klang pon melo la da bang bangke ladak sida mela SMC along a president secretary la pen la parents atum thadu pini ladak apia potum thadu la sila alang li tum sta me thanga arpu chuchini pen none prang bangke la bangso school along kapaching thorji aphan usumar nang che toydon pen danglok la bangso school kacharli ahin kosonse ke meji mala sohin anse RD nang pidun po posipini pen positive response bang long pon lok parents guardian tum penta Don Marley pinane kang sama beta bang lakan skang ton paniklo do methak me kurwang thu